Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Pandi. Umur gue 1 tahun. Gue cantik kan? Gue mau cerita nih. Gue punya teman dari kecil, namanya Pami. Dia tuh paling gampang buat jahilin anak-anak. Apalagi kalau begadang. Dia nggak boleh ngeliat tembok sedikit, langsung nolak. Karena sekali gue jahilin di lab gue, tahu kan power glue tahu kan? Dia ngorok, dia gue lemet ke power glue. Gue begadang lagi sama dia anak-anak, tidur ngorok lagi. Gue jahilin lagi, sendal jepitnya gue ikat pakai tali. Dianya gue siram pakai air, lari, jatuh gue lagi sendal jepit. Nih, sorry nih. Ada yang paling berteman satu dari Pami? Suka garang-garang kayak begini. Iya. Garang gini. Ini. Tapi biar gimana pun, biar jelek kayak gimana, dia tetap sahabat kecil gue. Nih. Ayo sini. Thank you, terima kasih. Ini temanya pakar makan tanaman.